یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، دروغ بانی کئی بدی تاستا کلچ واپس تاسو دی تلڑ شے. قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم، تب عورتو اے بانی مکو اے ماتا شرع منگا خبر نمن استاسو. قد نبان اللہ من اخبارکم، زگا یقیناً خبر راکڑے منگتا اللہ تعالی استاسو دا حقیقت خبرنا. وسیر اللہ عملکم ورسولو، او خامخائین اللہ تعالی استاسو عمل و دا رسول. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادت فینبئکم بما کنتم تعملون. بیا بہو گردول شہازات تش عالم نے پار پٹوخ کارام نو خبر بگی تاسو پجزاد عملون چی تاسوی کوئے. ساحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم، زرد قسمون بکی دی پا اللہ بانی تاستا کرش تاسو تو واپس لڑشے دید پارا تاسو مخواڑو اے دید ملامتیانا. فعارضوا عنہم نمخت نواڑو اے انہم رشتم یقیناً دی پلیتان دی. وماواہم جہنم جزاء بما کانوا یکسبون، او زید ورسو دی جہنم دے بدلور کے دیشی پائے عمل انسرا چلیے کئیم. یحلفون لکم لترضوا عنہم، دی قسمون کی تاس تدیر پارا چتاس خوشحال شید دینا. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. نو تاسو خوشحال شید دینا یقیناً اللہ تعالیٰ نہ خوشحالی دے قوم بدکاراننا. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. بانڈ شان دے سخی پا کفر کولو پا منافقت کولو کے اور دے لائق دے دائی دشان سرائش نپوئی گی پا پلو دائش اللہ نازل کرے پا رسول خبل. واللہ علیم حکیم، اللہ علم پوئے لرن کے حکمتن والا. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. ابادی دبانڈ شان ناسوگ دیم چنی سیا مال چی خرچ کی تاوان اور انتظار کی استاسو پبارکی دا حادثات دا زمانے. علیہم دائرۃ السوء واللہ سمیع علیم، پدی باندری ناکارا حادثے اور اللہ سوری پار سپوئے. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. اور بعد دبان نشانہ سوگدی شمان لری پا اللہ و پر رسولسنے او گڑی ہاغ مال چی خرچ کی سبب دا نزدیکت دا اللہ سرا اور سبب دا دعاگانو دا رسول. الا انہا قربت لہم، خبر سے یقیناً درا نزدیکت دے دید اللہ پنزم. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ ان اللہ غفور رحیم، زرد داخلی بدیل اللہ پخپل خاص رحمت کے یقیناً اللہ بخنک ان کے رحم کو ان کے. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، اڑان دکیدن کی ایمان اسلام تا چمخ کی دی پر زمانہ کے دے مہاجرین ندی اور دا انصارنا آکسان چی تابداری داغی کردام پخیست تابدارے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم، رضا دے اللہ تعالی دینا و دی رضا دی دا اللہ نا. وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور تیار کرے اللہ دی لرا جنتنا شبئی گی بلاند دائے والے ہمیشہ بھی دی پائے گے ہمیشہ. ذالک الفوز العظیم، دا کامیابی دلویا.
وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم او بعضی د شاپی رستاسو دبان نشان منافقان دی او بعضی د مدینی والو نهم پاخدی پا منافقت باندے تن پیجنی دی لرام پیجنو دی سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب نذیم زرد عذابنا ورکو منگا دی لرات وکرتا پا دنیا بیا بوگردولی شیدی عذاب لیتا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا انور اشترے اقرار کڑے پخبل گناہنو گٹ کڑے دین نیک عمل لو بل بد عمل عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم نزدید چ اللہ بدیل توفیق د توبے ورکی یقینا اللہ دے بخن کون کے رحم کون کے خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم اخلامان قبل وعدد مالنا زکات چپاکے دی لرا پا سبب دائم او شتے دی درجے پا سبب دائم او دعا وارم دی پارا صلات ان صلاتک سکن لهم واللہ سمیع علیم یقیناً ستا دعا دی دزنون دا پارا آرام دے او اللہ سوری پار سوانے پوئے دے الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم آئے دین نپوئی چی بے شک اللہ قبلی توبہ دخپل بندگانو نام او قبلی دی صدقات او یقیناً اللہ دے دیر توبہ قبل ان کے رحم کا ان کے وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون او آیا عمل کو تاسو زرد گوری با اللہ ساسو عمل تودا رسول اور مومنان وستردون الى عالم الغیب والشہادت فینبئکم بما کنتم تعملون زرد پیش بشیا وزاد تان شعلم دے پار پٹوخ کاران نو خبر بدر کی پائیں کارون چتاسوی کوئیں وآخرون مرجعون لأمر الله ما يعذبهم وما يتوب عليهم والله عليم حكيم انور صحابہ دی رستکڑی شیری دا اللہ فیصلیتا یا بدیل عذاب ورکی بدنیا یا بدیل توفیق دا توبے ورکی اللہ علیہ عالم حکمتن والدیم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبلهم واکسان چی جوکڑے دے او جماعت دا پارا دا ضرر او دا وجہ دا کفر نام او دا وجہ دا جدائی راوصل نپومن دا مومنانو کے او مورچائے جوڑکڑے دا شاد پارا چی خلاف کڑے دا اللہ و رسول نا دا مخینام ولا يحلفن ان ردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون او خامخادی بقسم کی چم خند ارادہ کڑے پدے بانے مگر ثواب اللہ تعالی خبر دے شہادت ور کی چ یقیناً دی خامخا دروغ ویم لا تقم فيه ابدا لمسجد نص على التقوى من اول يوم حق ان تقوم فيه مودرے گا دغ جماعت کی چرے خامخا جماعت چی بنیاد کڑے کے خودشے پا تقوی بانے داول رزنام دیر حقدار دے ریشت تپائے کے ادرے گئے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین پدائی جماعت کی دائے سڑی خوخی چزان خپاک ساتی اللہ تعالی خوخیا چال رشدان خپاک گنی زان خپاکیم افمن نسس بنیانه ولا تقوى من الله ورضوان خیر من نسس بنیانه ولا شفع جرف هار فانهار به في نار جہنم آیا آبادی داغشا چیخر بنیاد دی آباد ہے پتقوی دا اللہ و پرزا داغم
غرر او کنب بابادی دا شاش یخ بنیاد دخپل آوارے پغاڑا دیو کمر پریوتن کی نو پریوزی دا کمر سرزائے سڑینا پا اورد جہنم کے واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ تعالی صعاب نور کی دے قوم ظالمانو تا لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم ہمیشہ وہی ددی آبادی چری جوڑا کڑے دا سبب د شک ددی پزرونوں کے مگر چی ٹکڑی ٹکڑی شی ددی دا زرونا اللہ رے پویا حکمتن والے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقینا اللہ تعالی غسری د ایمان والونا زانون دائی او مالون دائی پدے بدل شدید پارا جنت دے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون جنگ بکی دید اللہ پلار کی وجن بدی کافران راو دیبم شہیدان کی وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن وعدنا وعد پا اللہ حق کڑے دا پا حق والی سرا پا تورات کی دا انجیل و قرآن کی دا ومن اوفا بعہدہ من اللہ سوک دے دیر پورا کون کے اخپل لوز رضا اللہ نا فاستبشروا ببیعکم اللذی بایعتم بے نو خوشحال حاصل کے پائے خرسولو چتاسو اللہ سرم سودا کڑے دا وذالک والفوز الذی موداد کامیابی لویا الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون دا مومنان توبہ کون کی بندگی کون کی دید اللہ سائن کون کی دید اللہ تعالی اور گرزیدون کی دید پار دعوت دا جہاد رکوع کون کی دید اور سجدہ کون کی دید الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ امر کون کی دنے کو کارونوں او منع کون کی دبد کاروننا و حفاظت کون کی دید اللہ دپلو وبشر المؤمنین نزیر ورک ایمان والا لرام ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم نری جائز نبی لرا و مومنان لرام چی بخنے دے غاڑی مشرکان لرام اگر قدری اخپل والے والیم پس نائن شدید تخ یقین سر معلوم شعا چی دادی جہنم والام وما كان استغفار ابراہیم لابیہ لعن موعدت وعدها ایام انو بخنا غختل ابراہیم علیہ السلام اخپل پلار لرام مگر دوجہ دلوز نواز شاغ سر لوز کرو دائم فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ ارگل شخص کارش ودتا شداد اللہ دشمن دے نزانی جدا کداغنا ان ابراہیم لأواہ حلیم یقیناً ابراہیم علیہ السلام خام خان نرم زڑوالو صبر کون کے ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان دے اللہ تعالی چ گمراہ کیا قوم پس آئنا شریط ہدایت کری دنے غلاریں ترائیں چ بیان کی دیتا غسیزنا شدید دزان ساتھی او دیزانو نساتی ان اللہ بكل شيء علیم یقینا اللہ ارسز بنے پوئے ان اللہ له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت یقینا اللہ خاص غلر باز شہید آسمان نظم کے راجوندی کو لمڑ کول گئی وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر انشت تاثر اللہ نسوا سوک بچکون کے اور مددگار لقد طاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم
یقیناً سانتیارا وسط اللہ پا نبی و پا مہاجرین و انصاروں اغا مہاجرین انصار چی تابداری دا دی نبی کردہ پا سعاد دا تنگ سیاکے پس آئینا چنیز دے او شکاگشو ازرونا دے اوڈلی دلیم بیا اللہ غیل توفیق ورکم انہو بہم رؤوف الرحیم یقین اللہ دیبان دیر شفقت کو ان کے رحم کو ان کے وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت اور توفیق دا توبے ورک اللہ غدریو کسانو تا شرست شو دا امام لام ترائے پورے چتنگ شو پریبان ازمکار سرد فراخینا وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ اور تنگ شو ددی بانی ددی ظلونا اور گمانو کو دی چنشت زید پناہ دا اللہ نا مگر خاص اللہ ترے ثم تاب علیہم لیتوم یا اللہ دیل توفیق دا توبے ورک دیر پارش توبہ واسی ان اللہ هو التواب الرحیم یقیناً اللہ دے دیر توبہ قبل ان کے رحم کو ان کے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ایمان والا واللہ نے یرکوئے او شہد رشتین سرام ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسهم نری جائز مدینی والو چاپیرو ورنشان لرام چرست پاتی کی در رسول اللہ نب جہاد کے آن دے خوخی اخفلزانونا داغد زان ندیرم ذالک بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله داد دیو جناش نبرسی دی تد اللہ پلار کے تندام اور نستڑے والے ان لگا اللہ پلار کے ولا يطعون موتا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا انا بزیدی پلار بانی جو سکی کافران لرام انا بحاصلی دشمن نسشیم الا کتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا یضيع اجر المحسنین مگر لکھی دی لنا پر سبب دیوانے نیک اعمال یقیناً اللہ نہ بربادی ثواب خیست کار کو ان کو ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم انا بخرچ کی دی سے خرچ لگیا ڈیرم انا بزیدی پیو من میدانو کندہ مگر لکھی دی لرد عمل لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون دیر پارانش اللہ دیل جزا اور کئی لڑیر خیستہ عمل چلیے کئی وما کان المومنون لینفروا کافا نریب مومنان لپکار چٹول لیوزیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولنوزید ہر ڈلی ددینا سکسان دید پارا چپویا حاصل کی بدن کے ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون اور دید پارا چی رب اور کی اخپل قوم تا کل شدی تو واپس راشیم دید پارا چدا قوم بشید بدینا یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ ایمان والو جنگ کو دائے کسان سرائے چتاؤستنی زین کافراننا او دی ممیدی پتا سکے سختیم وعلموا ان اللہ مع المتقین پوش یقینا اللہ خاص مرگرے دا سے متقیانوں وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا او کلچی نازل کرشی او سورت د جہاد بارے د خلقنا وی کمی او لرا زیاتی کدی سورت ایمان فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ نا کسان چی مان راوڑے زیاتی کدی سورت دی لر ایمان او دی پے خوشحالی وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ وَآکسان
چرائی پزنوں کے مرض دے زیادتی کی دا صورت دی لرا پلیتی دی دا نورو پلیت سرام امڑکی دی بدا سیال کے شکافر ویم اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون آئے دی سوچ نہ کی چپدی بانے امتحانون راضی پار کال کی اوزل یاد وزلیم بیام دی توبہ نہ کی اللہ تعالی دی سنسیت قبلیم وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا وکلشی نازل شی یو صورت دا بدائے دا منافقینوں گوری باز ددی بازو تا اشارے کی چایا انہی تاصل سوک دا صحابونا نبیادی اوگر دی ستاسونا مجلسنا صرف اللہ قلوبهم بینہم قوم لا يفقہون اڑولی دا اللہ تعالی ددی زرن دا حقنا پدیوچ صدا قوم نپوئی بدین لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم یقینا راغل تاس رسول ساسو د جنس نرے گران دے پاغ بانے ہاغشے چ تاسل تکلیف در گئیم حرص کو ان کے ساسو بے ایمان خاص کر بے ایمان والا اور دیر شفقت کو ان کے رحم کو ان کے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ نکری خلق مخواڑو استاد تابدارینا اور تویا پورے مال اللہ نشاخدار دا بندگے سوا داغنا علیہ توکلتو وہو رب العرش العظیم خاص پاغمان مازان سپار للیم زگاغ مالک دے دا عرش لیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم دایتن دی دای کتاب اذا حکمتن رکھے اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس آئشتر خلق لرا تعجب پر خبران چی وحی شروع کرے منگا او سڑی تدلینا پدی مقصد چی یرا ورک خلق لرا پر وحی وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم الزیر ورکائے کسان تشیمان راوڑے یقیناً دیلر مرتبہ کامل دا بنی ضرب دریم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین وائی کافران یقیناً دا سڑے خامخواہ جادوگر خکار رہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یقیناً رب ساسو دے اللہ اغذات دے چی پیدا کری اسمان نوزم کا پا مقدار دشپک رزو کے بیا برابر شید اللہ تعالی دارش دپاسا يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه انتظام کے اللہ تعالی در طول کارونو نشتے سو سفارشی مگر پس اجازت داغنا ذالکم اللہ ربکم فاعبدوه فلا تذکرون دغ صفتن والا اللہ دے استاس رب دے نو بندگی اغل خاص کے ولی نصیت نہ قبل وائم الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا خاص اللہ تا اور گرد دل استاسو دٹول لیم وعد کرے اللہ تعالی وعد حق کرے پا حق والیم انہو یبدأ الخلق ثم یعیدو
یقیناً اللہ اول کئی پیدائش و بیاودوارم پیدائش کئی لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط دید پارا چی بدلور کیا ہے کسان تا چی ایمان راوڑ دے عملون اکڑی نیک پہ انصاف سرام والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکون آکسان چی کفر اکڑے دید پارا اسکل دید خٹکی دلو بونام عذاب درناک دے پسودائی چیزی کفر گئی هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا خاص اللہ ذات دے جو کرے دے نور ڈیرے رنا والا پڑقید ان کے اسفقمے لرانو اسفقمے نور وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب انداز کری اللہ غید پارا منزلنا دید پارا چتا سو پی جن اشمار دکلنو حساب دمیشت روزوم ما خلق اللہ ذالک الا بالحق يفصل الآیات لقوم یعلمون نری پیدا کری اللہ دا انتظام مگر دا حق کارکلو دا پارا جدا جدا بیانی اللہ تعالی آیتنا قوم دا پارا چپوئے لریم ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون یقیناً پتلو راتلو دشپا و دروس کے اور پاس ادنوں کی چلا پیدا کری پاسمانوں عظمکہ کے خام خاڑیر دلیلنا دا توحید دیا قوم دا پارا سے تقوی لریم ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها یقیناً کسان چاقیدن الذی زمگا دا ملاقات اور رضا شیری بجون دنیاوی سرام اور تسلی زان اور کریا پری دنیا والذین هم عن آیاتنا غافلون آکسان دی چزم دایتوننا بے پروائی کئیم اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون دا کسان زید ورتلو ددی اور دا جہنم نے سبب دا عملون سرائے چلیے کئیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربهم بایمانہم یقیناً کسان چیبان راوڑے عملون اکڑی نیک رسیبہ دلرا رب ددی جنتون تا بسبب دا ایمان دریم تجری من تحتهم الانہار فی جنات النعیم بیگی با لاندے دبنگلو ددینا ولیم وباغنو دنے ڈیرو نعمتنو کی بریم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتهم فیہا سلام اول آواز ددی بپائے جنتنو کے سبحانک اللہم ویم اور پیشکشی دری یوبلتا پائے کہ وسلام نعیم وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین وآخری وینا دری بدائی طول صفتنا دخدائی تو خاص اللہ لرزیش رب العالمین نے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ او کہ ذر ورکو لے اللہ تعالی خلق تا تکلیف عذاب پشاند غختل دری خیر لرام خام خواہ پورا کرشے بائے دیتا دری نیٹے
فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون نو پریدو منگا کسان چاقیدن لری زمد ملاقات پسر کشے ددی کے گڑوڑ پریشان بویم وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا او کل شورسی انسان تا س تکلیف آواز کی منتا پاڑخ بانے پروتی یا ناسی یا اولاری فلما کشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسا ارکلا شلری کو منگا ددنا دد تکلیف ہمیشہ روانی پخبل کو فربانے شیدا سے گویا کہ منت آواز نکڑی یا تکلیف طرف تا شدت رسید لو كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون دا سے ڈولی کڑی شیری اسراف کو ان کو مشرکان ہوتا عملنا شریع کئی وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا یقیناً ہلاکڑی منگاڑے پیڑائے دین ستاسن مخیم کلچائی ظلم کرو راؤڑ وغیتا رسولان داغی اخکار احکام و دلیلنا اور نو آغی شیمان راوڑ باغی کذالک نجل قوم المجرمین دا سے سزار کمگا نور قوم مجرمانو تا ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون دا جوڑ کرے منگا تاسو خلیفگان دا پر ازمگا کی رسل دائینا دید پارا چی منگ ساسو امتحان والو چی پس طریقہ بانے عمل کوئے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا وبدله او کله چې بیان شي پدې کافرانو آیاتونه زمونږه احکار مضمون والا ویا کسان چې عقیده زمونږ ملاقات نه لري اورته یو قرآن غیر د دې قرآن نه آیا پد کې څه کمه وکا قل ما يكون لي أن نبدله من تلقاء نفسي تو آئین دی جائز ما لراشد کی کمی حکم زد اخبر زاند طرفنا ان اتبع الا ما يوحى الي زتابداری نکم مگر صرف دائے ما توحی کری شیرام انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم یقیناً زیرگم کنا فرمانیو کم دخپل ربنا عذاب درو ذیلوئنا قل لو شاء اللہ ما تلوتو علیکم ولا ادراکم بے ولیک اللہ تعالیٰ خوختے ما بنے لستلے دا قرآن بتا سوانے ونبا پویا درکڑے اللہ تعالیٰ تا سبر قرآن فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون یقیناً اسار شیم زپتا سکے دیر عمر ددین مخیم نولی تاسو عقل نکار نالے فمن نظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون نسوک دلوی ظالم نے داشانا چی جوڑائی پا اللہ بانے درو یا دروغ و نسبت کی داغا آیاتونو تا یقیناً نشی بچ کے دے مجرمان خلق وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ اور بندگی کئی دا مشرکان دا اللہ نہ سوا دا شاہ شاہی دیرا سرن نشی ورکو لے کہ بندگی ہے پریم
اور ندیلا نفع اور کو لشی دبند گئے بوخ کے اور دیوئی بس دا زمگا سفارشان دی دکارنو پنیز اللہ قل تنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانہ وتعالی ما یشرکون. تو تاسو خبر ورکو اللہ لرعاسی چاہتا ہے پتہ نشتا پاسمانو نبزمکا کے پاک دے اللہ اوچت دے دائنا شری آغسر شریک جوڑیم. وما كان الناس الا امتا واحدتا فاختلفوا نو خلق مخی مگر یوڈل بتوحید اختلاف را غیدائی پکورنے کے ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما هم فيه يختلفون. او کنا خبران چمخ کے مقرر شیر استاد رب د طرفنا خامخا فیصلہ بکڑے شوا دری پمینس کے پائے خبروں کے شریف کے اختلاف گئی. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ادیوائی ولی نشی نازل دے پدی نبی بان یا معجزہ شمگ غوارو در رب د طرف ددنام. فقل انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین. نتوا یقینا اختیار علم د پڑو سیزنو خو خاص اللہ سر دے نتاسو انتظار کوئے زم تاثر دے انتظار کون کنیم. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا او کلا چو سکو منگا دے خلق دا مہربانی رستو دا تکلیف نا شری ترسید لیم دا وقت دی اعتراضو نکی زم پایت نمان دے. قل اللہ اسرع مکرا انا رسولنا یکتبون ما تمکرون. تو اللہ تعالی دیر زر تدبیر کا ان کے دری پر خلاف کے اور یقیناً زمگا ملائک مقرر شیم لکیم آج تاسو سے چلول جوڑائے. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبا. خاص اللہ ذات دے چگزی تاسو پہنچاؤ بدریابنو کی ترائے بولے چکل یہ تاسو پکشتوں کے روانی دا کشتے پری بانے پہوان نرمان. وفرحوا بها دی خوشالشی پاغے جاءتها ریح ناصف وجاءهم الموج من کل مکان. راشیہ کشتوں تسلے ماتا ان کے اور راشی دیوانے چپے دار طرفنا. وظنوا انہم محیط بهم او گمانو کی دی چراغیر کرل شلی بازاب کے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. رابلی دی اللہ تعالی لرام خالص کی داغد پارا دابلنا وائی کتا منگا بشکرو دری مصیبتنا خامخاشب منگا شکر گزارستانا. فلما انجاہم اذاہم یبغون فی الارض بغیر الحق. نار کلش اللہ دی بچکی دعوق کی دی تجاوز کی دا حدودنا بزمک کی بنا حقام. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم. اے خلقو یقیناً ستاسو دا سرکشیم ذرا درکی ستاسو نفسنو تعام. متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون. فیدے درکو تاسو لرمگا سلگ فیدے دجن دنیاویم بیا خاص منگ تاس تاسو راگر دے دلیم
نو خبر بکو تاسو پائے عملونو چی تاسوی کوئے انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض یقیناً حال دلی جن دنیاوی پشانت دوبو دباران دے شراورولی منگا دبر طرفنا نو گن روخی جی بائسر بوٹی نظمکی مما یاکل الناس والنعام دائے قسمنا چخری انسانان و سارویم حتی اذا خزت الارض زخرفها وزینت ترائے کلشی رونی سید ازمکا اخپل کالی و خیستشیم وظن اہلها انہم قادرون علیہا اگمانو کی دنے مالکان چدی وصبر دے برے دنیا چدی وصبر دے برے فصل باندے اتاہا امرنا لیلن و نہارا نراشی پائے عذاب زمگا دشپے یا دروازے وجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس اگر زومائل را پریکڑشی گویا کہ نوی سار پرن کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون داسی جدا جدا بیانوں آیتنا قوم دپارا چی فکر گئیم واللہ یدعو الى دار السلام ویہدی من یشاء الى صراط مستقیم اللہ تعالیٰ دعوت ورکی بندگان لرا کورد سلامت آتا اور ہدایت کی اشارت چغواری سیدھے نیغلار طرف تا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ نائے کسان درا چے خیستہ عقیدہ و عمل کرے خیستہ جزار جنت و زیادی انعامات دیم ولا يرحق وجوههم قطر ولا ذلہ نبا پٹئی ددی مخون لنا تور والے دڑا نس ذلت اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون دا کسان بئی جنتیان دی بپائے گیا ہمیشہ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترهقهم ذلہ آکسان چکڑی دی بد بد کارونا نو سزا دار بدے دائے بشانی او پٹی باندی لرا ذلت ما لهم من اللہ من عاصم نبی دی لرا دا اللہ دا عذاب نسوک بچ گون کے کانما اغشیت وجوہهم قطعا من اللیل مظلمان مخون بیتوری گویا کے اغسطول شیر دنی مخون تا دیر ٹکڑے دشپے دا سشپا چی تیارے اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون دا کسان بیور والا دیو پائے کے ہمیشہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ اور کم اور سراجم حکوم راٹو الخلق بیا بوئیو آئے کسان ترچ شرکے کڑے ادری گئے پخپل خپل زیبانے تاسو اور ساسو شرکام فزیلنا بینہم بیا بجودا واجرہ علم دری ترمین وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون نو بوئی ددی شریکان چنوے تاسو منگرا بندگی کون کی فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین تو پورا دے اللہ تعالیٰ گواہی کون کے پمن زمگا پمن ساسو کی یقیناً منگا ساسو دبند گئنا خامخانا خبرو هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت فتوخ کے با معلوم کی ہر یو نفس حقیقت داغ عمل چمخ کے لے گلے رے وردوا الى اللہ مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون
اور پیش بشری اللہ تعالی چ مالک دلی دے رشتیام اور رک بشیدینا ہاغا شری صدر جوڑول قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السماء والابصار تو دینا تپوسو کا سوک تاسو روزی در کئی آسمان و نظم کے نام بلکہ سوک دے اختیار مند وگنو دسترگو ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر اسوک روباسی جوندے دمڑنا اور روباسی مرد جوندنا اسوک انتظام کی دا ٹول کارون دا عالم فسيقولون الله نخام خاصر دے دی بوئی بجواب کی چ اللہ فقل فلا تتقون نوائن ولزان نسات دا شرک دا غسران فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون دغ کارون والا اللہ تعالی دے رب ساسو دے پرشتیام نو نشتا پس دا حق نا مگر گمرائی نصرنگی اوڑے دلکی دے شیطاسو دے حق نام كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون ندغ سے پورشیدہ فیصلہ درفستان پائے کسانوں چنا فرمانی کردام فدی وجہ چری ایمان نروڑی قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا توفقون تو اشتر استاسو دے شریکان ناغسوک چاول کولشی پیدائش ہو گئے دوبارہ کہیں تو یو اللہ دے چاول پیدائش کے ہو گئے دوبارم کولشی بے دوبارم کہیں نفسرنگ یا اوڑے دلے کے گئے تاسو دا حق نام قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق تو اشتر استاسو دا شریکان دا سسوگ چی حق تار سول کولشی قل اللہ یہدی للحق تو آیا اللہ دے چی رسول کی حق تام افمن یہدی للحق یحق ان یتبع من لا یہدی لا یہدام نایا غسوک چی رسول کی حق تام دیر حقدار دے دا تابدار کولو او کنا آغا سوک چاگا ہدایت پخفل نمومی مگر علا چی ہدایت ورطوکڑشیم فما لکم کیف تحکمون نس دلیل دے استاسو سرنگ فیصلے کو احتاسو بے دلیلا وما يتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا يغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما يفعلون ندی روان اکثر داخلق مگر پا گمان پسیم یقیناً گمان فیدہ نشور کو لے دحق پا بارک اس فیدہ یقیناً اللہ علم دے پائے کارن شریعہ کئیم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين انرے دا قرآن چی جوڑ کرشی رضاننا او یری دا اللہ نے سوا دا بلد طرفنا لیکن دے نازل کرشی رے تصدیق دائے کتابوں شدن مخیریم اور تفسیر دائیں کتابوں نشتہ شک پد کے دا طرف رب العالمین نرے ام یقولون افتران قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین آئے دی وئی دا قرآن دزان جو کرے تو نراوڑے تاسو یو سورت دا پشان ارو بلے دا امداد دا پرا سوک چستاسو پہ وسرسی دا اللہ نے سوا کتاسو رشتنی ہے
بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تعويله بلکہ دا خلق انکار کئی دا حق کتاب چیزی نظر آگیر کڑے آگے لرا پہلا مخبل اور تروسا نظر آگلے دی تتعیلو عاقبت داغیم كذلك كذب الذين من قبلهم فانظروا كيف كان عاقبت الظالمين دا سے تکذیب کو آیا کسانو شدین مخیو نو گورا چسرنگ انجام دا ظالمانو ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به بعد دے خلقنا سکدی چی ایمان لری پا دے قرآن اور بعد آدی چی ایمان پن لری وربک اعلم بالمفسدین رب سارے خپویا پر فساد کو ان کو لکم عملکم او کدیستا تکذیب کئی نتویا ماد پارا زما عملو ندی او تاس پارا ساسو عملو ندی تاسو بچے داغ عمل سزانا شدے کوم او زو بچم داغنا دا سزا دا عمل ناچ تاسوی کوئے ومنهم من يستمعون الیک باید دینا دی چقوک دی تاتا افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون نایت اور اول کول شے کنتا اگر کاغی بیا پوئی گمنا ومنهم من ينظر إليك باید دینا غری شتا تگوری افانت تهدی العمیا ولو كانوا لا يبصرون آیت ہدایت ورکول شیڑن دوتا اگر کائی دزل پویم نلریم ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولكن الناس انفسهم یظلمون یقیناً اللہ تعالی ظلم نکی بخلق بانے حس ولیکن دا خلق بخبل زانون بانے ظلم کئی وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ اور کلچ اللہ بدی راون کی گویا کی نبی سارشی دی پر دنیا کی مگر یو ساعت دروازے پیجن قریب کی کورنائے کی دیوبل قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مہتدین یقیناً پلوی تاوان کے پریو دلائے کسان چدروجن گڑی دا اللہ ملاقات اور ندی اس قسم ہدایت مندن کی وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ یا بوخیو منگا تاتے نبی باز عذاب شدی سر وعدکم یا بوفات کو منگتا لنا مخید عذاب ددینا نو خاص منگتا ددی پیشیدا ثم اللہ شہید علی ما یفعلون بیا اللہ تعالی خبر دے پائے کارون شریعے کئی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ اور ہر امت پارا رسول مخکین فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ نو کل شراغ ددی رسول دیتا او دی داغ انکاروں کو فیصلہ شیرا پمن دائی کے پہ انصاف و پائی سے ظلم نکیرا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اوائدی کلب دعوات عذاب کتا سورشنی ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ تو آئے اختیار نلرم دخبت زان دپارا دے ضرر و ند نفیم لیکن ہاش اللہ تعالی وعین آئے قیم لکل امت نجل دار ڈلی دپارا یونے ٹیم اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون کل شراشی دائینے تمقر نو نبشی رسو کے دے او ساعت
اور نشی مخی کے دے ان دخبل نیٹینا قل ارائیتم من نتاکم عذابه بیاتا او نہارا ماذا یستعجل منه المجرمون تو آیتا سپوئے کراشی تا عذاب دا اللہ دشپی دروازے نصد تدبیر دے چھ ضربو کی آئی لرا مجرمان دا عذاب دا بچ گئے دونا اصم اذا ما وقع آمنتم بے آیا بیا کلچ واقعی شید عذاب تاسبت بھی ایمان روڑے آل آنا وقد کنتم بھی تستعجلون اویلیشی آیا استاس بھی ایمان روڑے اور حال دارے چتاسو مخید عذاب تلوار غفتم ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون بیا بویلشی آئے کسان تاچ ظلم کرے اس کے عذاب دا ہمیش والی جزا نشی در کے دے تاستا مگر پس سبب داغ عملوں جتاسو کول وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ اور دی خبر طلب کے استانا آیا حق دے آیا رشتہ دے عذاب دامیش والی قل ای و ربی انہو لحق وما انتم بمعجزین تو آو قسم دے زما پر ربانے یقیناً دا عذاب خام خارش جارے اونے تاسو بچ کی دن کی دل عذابنا وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ او کچریشی ہر یو تن لرا چ ظلم کرے اغا مالونا چ پرزمک کیری او خامخادے بجرمانہ ورکی پائے نب قبری وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ او پڑ بڑ بدیخ پیمانتی آکی کلچ عذاب بینی وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور فیصلہ بکی ددی پر منس کے پہ انصاف اور بدی بانے وائے ظلم نشی کے دے الا ان للہ ما فی السماوات والارض خبر سے یقیناً خاص اللہ اختیار کی آسیزنا شدی اسمان نظمہ کا الا ان وعد اللہ حق ولكن اکثرهم لا يعلمون خبر سے یقیناً وعد اللہ درشتہ لیکن دیر در خلقنا نپوئی ہوا یحیی ویمیت وإلیہ ترجعون خاص اللہ جوندی کول کئی عمر کول کئی اور خاص آغا تباؤ گرزول شیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم اے خلقو یقیناً راغل تعصا وعستاسو درب طرفنا وشفاء لما فی الصدور او علاج دہغ مرضونو چپسینو کریم وہدى ورحمت للمومنین اور ہدایت و رحمت پار ایمان والو قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا تو آید اللہ پا فضل چی قرآن دے اور پا رحمت داغو چی سنت دا نبی دے فدی باندی دا خلق خوشحالیو کی هو خیر مما یجمعون زکدا غرد داغ معلوم نا چی دی راجم کئی قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا تو آیا خبر راکے ماتا فباردا غسیس کی چلا نازل کرے استاوز دا پارا ہر قسم خوراک چی فجعلتم منہ حراما وحلالا نو تاسو جوڑائے داغینا بعض حرام و بعض حلال قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون
تو آیا اللہ تعالی اجازت درکڑے تاستا ددی تقسیم کن تاسو با اللہ تعالی بانی دروغ جوڑوے وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة اور سگمان دے دائے کسانو چی جوڑئی پا اللہ بانے درو پر از قیامت کے ان اللہ لذو فضل علی الناس ولكن اکثر الناس لا يشکرون یقیناً اللہ خاوند فضل پا خلقو ولیکن دیر دل خلقنا دا اللہ شکر نکریم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن نیت نبی پیوکار کے مشغولا اور نلو لیتو دا اللہ دا طرفنا دا قرآن سیسا ولا تعملون من عمل اور نکارون کوئے تاسون سکارون نور إلا كنا عليكم شهودا استفيضون فيه مگر یوں منگا پتا سوانے حاضر کلش تاسو ورن نوزے پائے کے وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ان غائب کی استاد ربنا سوزن د ذرے بزمک کے اونا پاسمانوں کے ان سوڑو کے شیش تاد ذرے نوڑو کے اونا غرد دے مگر دا ٹولی بکتاب خکار کے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون خبر سے یقیناً دوستان دا اللہ نبی حسیارا پائی بانے اور نبا غمجن کی بقیامت کے الذین آمنوا وکانوا یتقون اولیاء کسانی شیمان راوڑے اور زان ساتھی دا مخالفت دا اللہ و رسولنا لهم البشرى في الحیات الدنیا وفي الآخرہ دید پارا خاص زیری دی بجن دنیاوی کے ہوں باخرت کے لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم نشتے اس بدلے دل دا اللہ کلمہ لرام اور دادا کامیابی لویا ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم او غمجن دین کی تعال را وینادن مخالفینو یقیناً عزت اختیار خیو اللہ لرٹول خاص اللہ ہر سوری پار سبانے پوئے دے الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض خبر سے یقیناً دا اللہ پہ اختیار کری اغسوک چھ باسمانوں کی دی اغسوک چھ بزمکہ کی دی وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء اور تابداری نکیا کسان چرا مدد سید اللہ تعالیٰ نے سوا دا شرکاء اخبلوم ان يتبعون الا الظن وانهم لا يخرصون تابداری نکی دی مگر دا گمان خبل اور نی دی مگر پتوک کارو نکیم هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا خاص اللہ ذات جوڑکڑے تاسو لرشپتیرے والا دید پارا شرام کوئے پائے کے اور وزرنا والا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون یقیناً پدے نظام کے ڈیر دلیلنا دا توحید دی ہاں قوم لپارا چوک دیم قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ وی دین ولد اللہ تعالی ذان لزوئے
پاک دے اللہ تعالیٰ دا ولدنا هو الغنی خاص اللہ تعالیٰ دے بے حاجتا لہو ما فی السماوات وما فی الارض خاص دا اللہ اختیار کی آٹول سی جنا چھ اسمانون کی آشریز مکہ کے ان عندکم من سلطان بہذا نشت تاثراحس دلیل پدائے خبر اساسو اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون آئے جوڑوئے پا اللہ بانے خبری چتاسوی پوئن لرائے قل ان الذین یفترون علی اللہ الكذب لا یفلحون تو یقیناً کسان چی جوڑئی پا اللہ بانے درو نشی بچ کے دے دا اللہ دا عذابنا متاعن فی الدنیا ثم الینا مرجعہم دید پارا سمامولی فیدی دی پد دنیا کی بیا منتدی ددیرہ کر دے دل ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون بیا بوسکو منگدی تعذاب سخ پسودائے چری کفر گئیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ او بیان کپدی بانے خبر نوح علیہ السلام اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ کل شاغو اخبل قوم تے قوم زمان کگرانی پتا سبان زمان دریدل او بیان اول زمایتون دا اللہ لرام فعل اللہ توکلتو نخاص پا اللہ بانے ما زان سپار لے فاجمعوا امرکم و شرکاکم نپوخ کے اخپل چلول اروبل اخپل مددگاران ثم لا یکن امرکم علیکم غمتا ثم اخذوا الی ولا تنظرون بیا دینی چلول ستاسو بتا سبانے پٹ بیا مخامخ راش ماتا مال اس محلت مرا کوئے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِن نَجْرٍ نکتاسو مخواڑو زمان سے نقصان نشتا زکا مان دے غخت ساسونا حس بدلام ان اجری الا علی اللہ وامرت ان اکون من المسلمین نرزما بدلا مگر دا اللہ سردام اور حکم شعر ماتا چشم دے زد عمل خارکون کنام فکذبوه فنجیناہ ومن معه فی الفلک وجعلناهم خلائف دی درو جنوی نوح علیہ السلام تام نبشک منگا دیو دا مرگری پکشتے کے او گرزول منگ دی لران نائبان پزمکہ کے وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ او غرقل منگا کسان چھ دروجنے زمنگا آیتونو تا نو گورا چھ سرنگ شانجام دائے یرولو شوم ثم بعثنا من بعدی رسلا الى قومهم بیاولی گو منگا رسول نوح علیہ السلام نا دیر رسولان مخبل فالقومون تام فجاؤهم بالبینات روڑو دائے رسولان آغی تاخکارا حکمنا و دلیلنا فما كانوا لیومنوا بما کذبوا به من قبلهم نوا خلقو چی ایمان راوڑے پس سبب دری چی تکذیب کرائی دے بانے دا مخینا کذالکا نتبعو علی قلوب المعتدین دارنگے مہر لگو بنگا پزرون دا شاچ دا حدنا تیر ودل گئی ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ و ہارون الى فرعون و ملیہ بآیاتنا بیاولے گو منگا رسول دائے رسولاننا موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام
فرعون و غٹانو د قوم داغتا بخبل آیتنو بخبل معجزاتو فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین نائلوی اکڑا پزر کی او دی قوم جرم خارا کون کی فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين نارکل شرائع دی تحق زم د طرفنا دیویل یقینا دا خامخا جادو دے اخکارام قال موسى تقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ویل موسیٰ علیہ السلام آیا تاسو آئے دا حق مبارک کلش تاؤستر آئے دا جادو دے ولا یفلح الساحرون انشی کامیاب دے جادوگر قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آبانا وتكون لكم الكبرياء في الارض ویل دے خلقو آیت راغلے مونگتا دی دپارا چاڑے مونگ لردائے طریقی ناچ مندری مونگ پائے بانے مشران مخبل او شیر استعال دتوارو دپارا مشری برے ملکے وما نحن لکما بمومنین انیو مونگا استاسو دوارو دپارا خبر منن کی وقال فرعون اتونی بكل ساحر علیم ویر فرعون راولے ماتا ہر جادوگر ماہر فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون ارکل شرال جادوگر ویل دیتا موسیٰ علیہ السلام پس دوینا دائینا تاسو غرزوے حقا جس غردون کیے فلما القوا قال موسى ما جئتم بسحر ارکلا چریو غرزو ویل موسیٰ علیہ السلام حاغشے شتا سراوڑے دا خجاد دے ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا يصلح عمل المفسدین یقیناً اللہ زردے چ بیکار وکیدا یقیناً اللہ تعالی ناکامیابی عمل دا فساد کو ان کو وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اخکارکی اللہ تعالی حق پخپل کلموں اگرچہ بدگنی مجرمان فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم ایمان رانوڑو پا موسیٰ علیہ السلام مگر سزوانانو دا قوم داغنا سرد یری داغی دا فرعون و دا غٹانو دائی ان یفتنهم چدی بواڑی دا دینام وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ایقیناً فرعون اچتو پائے ملک دز مصر کے ایقیناً تیو دحدم تیرو دن کے وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ویل موسیٰ علیہ السلام قومان کتاسو ایمان راوڑی پالا نو پاغبان امزان سپارے پدے شر چتاسو اسلام روڑن کی فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين دیویل خاص پا اللہ بانے منگزان سپار لے نئے ربا مگر زیمگا کمزوری پا مقابلہ دا قوم ظالمانوں کے ونجنا برحمتك من القوم الكافرين انجات راکے منگتا پا وسیلت رحمت ستا دا قوم کافراننا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وحیو لے گلے موسیٰ علیہ السلام دا غرورتا چی جدا جوڑ کے دخپل قوم دپارا پا مصر کے کورنا وَجَعْلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً او گرزے کورن اخبل زیدمان
واقیموا الصلاة وبشر المؤمنین او پابندی کو اے دمانزو زیر ورکے د خوشالے مومنانو تا وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا وإل موسى علیہ السلام رب زمون یقیناً تار کری فرعون دا غٹانو تا دیر دولنا و مالنا پجون دنیای کے ربنا لیضلوا عن سبیلک یا رب عاقبت دارے شری اوڑی استاد لارنا ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم یا رب اروان کی دلی دا مالنا اور سخوال راولے دلی پزرون بانے فلا یؤمنوا حتى يروا العذاب العلیم ندیخ ایمان نروڑی تردے پورے چوین عذاب درناک قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما اللہ فرمائے یقیناً قبول کرشو استاسو دعا کلک شیم ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون او مزے پلار دائے کسانو بانے شیلم نلریم وجاوزنا ببنی اسرائیل البحرام اور پوری سلمنگا بنی اسرائیل دریاونا فاتبعهم فرعون وجنودو بغیا وعدوا نوروان شوپائی بس فرعون و داغ لخ کریم دوجہ د سرکشے و د ظلم کولونا حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل تردی بولی شکل راگیر کردی فرعون لرا غرقی دو ما ایمان راوڑے بدیم چنیشتا اس حقدار دا بندگئے سوا دا غزات ناش ایمان راوڑے پاغ بنو اسرائیلو وانا من المسلمین عظیم دا اسلام قبل ان کو نام آل آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین ویلی شدتا آیا اس ایمان روڑے حال دارے نافرمانی دے کولا دین مخکے وید فساد جڑا ان کو نام فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً فسنن منگا برا برا بوزو ستارے بدن لرپوبو دید پارائے چی شیط دا غرست خلق دا پارائے ورد وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ یقیناً دیر دا خلقو زمون دا نخنا خامخا بے پروائی گئیم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ یقیناً زیور کو منگا بنی اسرائیل رام زید آباد پورام اور رزقنا ورکڑم دی لرا د پاک رزقنا نام نے اختلاف نکدی د حقنا حتی کہ شراغ دی تے علم د حق ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما كانوا فی یختلفون یقیناً ساربا فیصلوں کی ددی ترمند قیامت پر پائے خبروں کے شری پائے کے اختلاف گئیم فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُكَيْتَ يَوْرِدُن کیا پشک دائے کتابنا چم نازل کرے تاتا فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ نو تپوسو گا دائے کسان ناشلو لیدہ اللہ کتاب ستانا مخیم لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين یقینا ناغل تا تا حق بیان صادر رب طرفنا مکیگا تو شکون کنا پر حق ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين
او مکے آدائے کسان ناش دروغجن گنی دلائتنا کنی شیبت دپور توانیاننا ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون یقینا کسان چی پورا شوید پائی بانے فیصلہ درفستا ایمان نروڑیم ولو جاءتهم كل آیت حتی يروا العذاب الیم اگر کراشی دیتا ہر قسم آیت تردی پوری چوینی دی عذاب درناک فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس ننو یو کلی چی ایمان راوڑے چی فیدہ ورکڑے اغیت ایمان دائیم ما سوا دا قوم دا یونس علیہ السلام نام لما امنوا ارکلا چی ایمان راوڑو کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا نلر اوساتم ددین عذاب دا شرمندگئے پجن دنیاوی کے ومتعناہم ملاحین اور فیدے ورکے منگ دل رات تر یوخ مقرر پورے ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جميعا اکا غوختے استعرب خامخا ایمان براوڑے ہاں شاہ چی پر ازمکا کیری ٹولو پیوزل افانتا تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین آیا تو زور کو لے شے پر خلقو دید پارا شری مومنان شیم وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ انشی کے دے حسیوتن رائشی مان روڑیم مگر دا اللہ تعالیٰ پہ امداد یدا پہ توفیق ویجعل الرجس علی الذین لا یعقلون اگدی اللہ تعالیٰ پلیتی پائے کسانوں چاقل نلریم قل انظروا ماذا فی السماوات والارض ویا اگرے تاسو بعبرت آسیزن تاشری اسمانون عظمککیم وما تغنی الآیات والنظر عن قوم لا یؤمنون وفیدن اور کی آیات اور یرا ورک ان کی آئے قوم دنا چیمان روڑیم فہل ينتظرون الا مثل ایام الذین خلو من قبلهم نو انتظار نکی دا موجود خلق مگر پشانت دروازو دا عذاب دائے کسانوں چی ترشیو دین مخیم قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین وین بس انتظار کو یقیناً تاسو سریو دے انتظار کو ان کو نام ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا بیا بشکڑ منگا اخپل رسولان و کسان چی مان راوڑو کذالک حقا علینا ننجی المومنین دارنگ دے حق دے پم چی بشکو منگا مومنان لرام قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی تو اے خلقو کہ تاسو پشکی زماد دینان وکیرے فلا عبد الذین تعبدون من دون اللہ نزو بندگی نکوم دائے کسانوں چی تاسو بندگی کو اید اللہ نسوام ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم لیکن زو بندگی خاص کوم داغ اللہ چتا سبانی مرگراوستیشیم مرگراولیم وامرت ان نکون من المؤمنین اور حکم کرے شر ماتا چیم دزد ایمان والونا وانقم وجهك للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین اور حکم شر ماتا چ برابر کا خپل مخ دین تاک لک پتوحید امکی آدم مشرکان دردلنا ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك اور آمد سمو ہے اللہ نسوا غشاتا چن تالا نفع در کولشی و نتالا نقصان در کولشی فإن فعلتا فإنك إذا من الظالمين
نقدا کار دیو کو یقیناً تبید ظلم کو ان کو نام وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ اکور سی تاتا اللہ تعالیٰ سے تکلیف نشتے سوگ لرکون کے داغے سواد اللہ نام وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ او کہ ارادو کہ اللہ تعالیٰ استاد خیر نشتے سوگ واپس کون کے دا اللہ دا فضل یصیب به من یشاء من عباده وهو الغفور الرحیم رسی اللہ دا فضل چالچی غاڑی دا بندگان اخبلنا واللہ تعالی بخنک ان کے رحم کو ان کے قل یا ایوہ الناس قد جاکم الحق من ربکم وائے خلقم یقیناً راغلے تاس حق ساسو درب دا طرفنا فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه نشاچ ہدایت مندو پر حق یقیناً ہدایت مندو خپل فیدے لرام ومن ضل فإنما يضل عليها اسوک چی گمراہ شد حق نا یقیناً گمراہ کی وبال ببدیم وما علیکم بوکیل نوزن ام پتاسبان زموارم واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله اور تابعداری کوا دائے چ وحی کڑی شویرتا تام اور صبر کوا ترے پوری چ اللہ تعالی فیصلو کی وهو خیر الحاکمین اللہ تعالی دیر خود فیصلہ کن کنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر دا کتاب دے دا حکمت نا ڈکڑی شیری آیتو ندر بیا دام وورے تفصیل سر بیان شید آیتو ندر دا طرف دا غزاد ندے چھ حکمتون والدے او خبردار دے بارسا اللہ تعبدو الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر نازل شے پدی مسئلہ چی بندگی مکوئے دیشا سوا دا اللہ نام یقیناً زیم تاصل را دا اللہ دا طرفنا یر درکون کے او زیر درکون کے وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متعا حسنا الى اجل مسمى او دام در توائم چھ بخن غواڑے دخبل ربنا بیا توبے و باسے آغت بزرم فیدی بدر کی تاستا فیدی خیستہ دنیا کی ترنیٹی مقرر اور کئی بہر خاوند زیاد عمل تداغ زیاد جزام وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي يَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ او کتاسو مخو گرزو یقیناً زیریگم پتاسو دا عذاب دروزی لوئینا الاللہ مرجعکم وهو على كل شيء قدیر خاص اللہ تستاسو ورگرزی ذلیم اور اللہ پارسی بانے قدرت لرن کے الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہم خبردار یقیناً دا خلق راڑی اخبلی سینے دید پارا زان پٹکی دا اللہ نام خبردار یقیناً دا خلق راغونڈی اخبلی سینے دید پارا زان پٹکی دا اللہ نام الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون
خبر سے کل شری زان پٹئی بخبل جاموں کے اللہ علم دے پائے خبرو چری پٹیوں سے شریخ کار گئی انہو علیم بذات الصدور یقیناً اللہ دے پویا پائے خبرو چسنوں کی